Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kamu yang tengah nonton Aceh TV kan pereh nyo katuk wate lun tuan di sini lun tuan baca cair-cair lagi biasa kira-kira lebih kurang ka 30 tahun lebih cair bak jamu dah Aceh TV ke. Jadi ba wate nyo tanya kata ajak lamblang lain tean. Jadi bak katanya mbak harus lamblang. Ji mana ni ji tabak ambil kumit dulu. Tabak punya baca cair bineh laut Cahanaga. Nampak Rio Hong Gelombang. Rio Hong Gelombang. Tabak udip cairnya biasa digli. Jadi nyo tengok tanya taduk bak ladang gli. Betul. Nyo taduk bak blang binehnya ni le. Nyo bak blang jamun ni le. Blang jamun. Maheng. Di Maheng. Di Maheng daerah Cak Geli. Oh, betul. Daerah kampung Sip Taiwan nah. Betul. Berarti kampungnya mesti lewat belakang. Lewat kudih bineh gunung ji. Betul. Ya, tapi yang penting semangat. Tempat jamu ka dulu. Jambu tengah angin. Pupo nam dah tu ho gede. Alhamdulillah Yang penting Aceh TV Sabina Gusiar tentang hai cair-cair. Betul. Jino tak salim le. Tak salim lagi abu. Salim ngon cair nah. Ya. Assalamualaikum kaum sinara sidengan sino Bandung sedara salim ba ulun ampun watenya sino ba kamu ba laya kaca dengar alun pantun di tino cai gerampo macam rupa Nacit gunadam macam bagawa untuk getanya nasihat pihna. Betul. Dengar saudara adun ngan ado ni bak watenya cit ulun baca. Ya. Memacam ragam nadam hai ado nyengka gerampo Tuhan ngan muda. Nacit yang garang hai bang ulunnya nacit yang pada mudawa haba nyo kamulai karuyih pataboh tago wahi ado nyo yang kagura. Betul. Beleta sambung yang pahece motua jino laju dah pegah ipat pemirsa kadi pren di rumah. Kalau pakau. Yang penting kun. Ya. Ini semangat. Tu apa kalau je? Lagi abayan oro hanatan. Satu apa pula in? Mana hama sam. Ya. Jino langsung dam lai. Nyan. To pun le dam lai. Jino dam lai juga tak pun le. Haba nasihat pengirim Hasan Lupe Nagan. Ya, ni kayaknya nyoka kana tapi kirim jadi. Betul. Hasan Lupe dari Nagan Raya. Ya, jadi masalah cai hana mencit walaupun jauh jeut ci. Jeut ci kirim laju cedera ulun tuan. Saya drone nya hana jeut ne saksikan ba Aceh TV, jeut ne saksikan kalian ba YouTube. Ya. Nu buka laju YouTube program Aceh TV. Langsung itu biar cai dan berita-beritanya nyo cai ba jamu cik menulis. Ya, program Aceh TV cai ba jamu yang itu biar laju. Ya lagi Hasan Lupe kayaknya tapi nonton ba YouTube. Ya, betul. Baru kalau gue kena. Buah punya kanal lom kan. Makan dang-dang kan. Dang awaknya dang di upload le kan. Betul. Tapi saya ba jamu kaje nekalon ba YouTube program Aceh TV. Ya. Mudah-mudahan dari Malaysia PKG Ucit. Ya. Jit nonton kat streaming. Jino tak baca aju le. Tak baca aju langsung. Kayaknya cik habana teh yang lu. Hai lebih god. Assalamualaikum warahmatullahi inangan agam Tuhan muda salim ulun bi Bandung Pengarang
serta sajan kucik media Bandung pemirsa salim lun layang yang terus siaran dalam Aceh Raya bacut lun rawi lun uji karang kependidikan jino watarika nyo jamun jino maju kon wayang memacam ragam budaya teka budaya luar kana udalam yang pun sasaran anu remaja kalih takalon ikun-ikutan adat ngon resam han sole jaga muda ngon mudi tak ubah jalan mepasang-pasang adab dan lena menyota kalon cilut dan irang menyota putrang panjang lagawana yang perlepakat le tengkuhatan jak saban-saban syariat ta jaga nya yang perlepakat betul syarat ta jaga syariat Islam pedang sembayang syarat utama limong bahwa te urangan malam karena sembayang tiang agama dak misi rumah dan tabu tiang kepena rangkang hana muhoba menyoyo hudep dan tak sembayang wate tariwang puanyang nataba hana tapu je kan hana tapu hana tamitai no yang nacit papun ngon ijagapan dua olabang pegat kerana otroh lam kubu dalam sepon klam hana penerang amal tehana yuhnyan lakelom manyen batuhan lakelom rimang kena udonya kemaibadat urongan malam halun pelekang dalam musalla malaikat ot ni ba'watanyan pakon uronya lalengon harta lalengon maksiat urongan malam perintah Tuhan tanda kerja jinawa ka pegah kala keriwang ka penyesalan lalengon dunia masalam dunia cukup tak garang jinolam kuburan meruk-ruk masa inan ku bagi urang meiman taat ba Tuhan amalan jihna rahmat dan nikmat gebile Tuhan urongan malam dalam sejahtera oleh sebabnya wahai orakan coba tak bayang dengan tak kira perletan anu tabi didikan tak utamakan ilmu agama yang penting kan karena pu yang tak pegah tengok je punya talan maka karena kun telah ditun urung megau telah urung murutan ya betul telah 5 tahun nya ke bak pemilu manya telah lang kubu selama-lama jadi mata jino yang kepegah dalam nasihat tengkuhatan lepe nagan nya ban kepegah oleh sebabnya wahai orang kan cuba tak bayang dengan tak kira perletan anu tabi didikan tak utamakan ilmu agama mekana ilmu di dalam badan kanangan putrang salangan buna dak tabuh tamse urang jualan kana timbangan ukuran kada tapi nyohana ilmu di dalam badan nyan masa depan supol lagona tanya urang si tanggung jawab ngan Tuhan urawa kemudian
tanyo ge seksa Iyo humantong umu gebile Tuhan pubun hairakan bek sia-sia karena donyanya getanyo tinghai dawa baasai alam baka ai tikut bujra sesama rakan ku ngan dendam bek dapulara atuh ati tuh bugle urongan malam lake bak Tuhan dengan ia mata Rahman ngan Rahim sipun bak Tuhan gasih ngan sayang kepada hamba gasihin ngan kaya hana ge pandang di mata Tuhan ge tanyo sama kasib ke ono habalun karang mudah-mudahan manfaat jihna talake doa sabe ba Tuhan urang Islam dalam surga nyan doa kah Ya. dam lake doa lagi nyan amin Datuk Amin. dan cek media butengan badan lama rahmat Tuhan selama-lama sebab lam syair le peringatan urang yang pedang metemai fahla haba yang gad-gad gekule Tuhan gebi amalan truh padang masa tapi ingat god hairakan Tabi siaran dum mampu gata Eno ke haba dari lontuan Sambung karangan ada barosa Wassalamualaikum ulun ucapkan Ngona rahmat Tuhan sulu sawarika Sekian dari Tunku Hasan Lupe Nagan Salam ke Bandung pengarang Cai Bak Jamu Aceh TV dan ke pemirsa Aceh TV. Ya. Memang bere. Bere, ha cik urang bere. Urang bere. Ha taji kon bak pegon Bak penting dah. betul ya. Karena dak barampu dah pegah. Nya hana ge karang Anagot. hanago. Anagot pada kun. Hanago pada kun dan ada urang dengar pi hana tak Hana kenal. semangat. Nyan. Hana semangat. Teman yang penting kan semangat kan? Hmm. Nyan kenyan saudara ulun tuan yang kalun tuan baca tanya mudah-mudahan tengok akan gejuk ulum syair yang lain de Tunku Hasan Lupe nasihat-nasihat yang lagi nyan karena syair-syair lagi nyo bermanfaat Ya. nyo saboh lagi kepegah tapi kan ta seni tutur nyo lagi nyo juga penting kita nyo lestari saboh penaikun media penyampaian Media. Pun yang kecil tak pegah ngon sastra lagi nyo untuk dapat tampo bak masyarakat. Bak masyarakat. Pesan-pesan moral lah. Ya. Jino tepolom dah baca. Ya, jino wata ayah muda. Apa judul? Judul cai ayah muda Kagura. Kagura. Nyan apa Kagura? Oh. Nyo cai yang muda, orang nak kirim nyo ka kirim lah ka. Hai kamu kalau nampak berta. Oh nampak. Jawab baru kawin. Nyaun. Oh ada nobelu na ya. Betul ile kor mo yan. Apa sih toto na? Nyamban. Tak berat pun kim. Oh. Yang ipak kamu yen ni. Oh, kamu ku bilang dika. Oh kau bedo. Agak budak. Wah, budak ke dayung. Yang kau kem ah. Pecuk gelah ia tambah pecuk iku ke? Nyo nonton cai hana lawan. Ya. Nyo cai yang muda dengan judul cai Kagura. Nu dengar cai Kagura dari yang muda pun yang Kagura. Anu tiung dicong bapanya wa anu beragau ada bapala na cae sabah rawe malamnya ke adun ado Tuhangon muda
segala panjang darun tang rampo salim putampo kewarih lingka salim hormat muhan baklunnya Bandung Sinaro kaum pemirsa pengarang cai yang rawe rampo nibak malamnya salim mulia lehnya kerakan taulan Sinaro yang nadi sino bak jamu Tuhan ke Aceh TV rawiti kata salim putampongan awak kerja dari yang muda habasi kata nibak watenya di dalam mereka ke bapak dahlan bumangan asa malam nganuro dalam sejahtera ngonna Aceh TV acara rampo cae lagenya kaluah tema bukan tak sayang bintang malamnya ulun ubuno tan lemah cahaya kebit kagura cae barawa habam kilo ngon pawang lima gede kam lai beranya di Septiawan nyanyang kapalo kadija pugawa urung lam tapa nyoka adu tinju ngon buta lehto palo kubit kagura kamu di luar pro jara ba ujung lehto nyang cok juara sabab limpawang kalang buta han puyok yok dro sawatat raya Tuh han puyok yok dro Chut hap mon tati tuti tu pilawa kalung gung kau le pawang rima nyo pawang la tu mu pipa hana pu engkau buta munila di tap tiawan nyan anu barawa karo gu pugawa urang lam tapa paki ake wahe adik dra baku di tino ta perkara Puatu tut luwu pawang lam tagawa paki ban bagawa ba ake dawa kadang patah pakat tun kirawa paki hai ada buat anak muda nyobit dalu pawang garang matanya ku prok jaro aku kembe raya tapi nyo menang nyan kaku imdro ku jo tiga tro ku pi abua betul ya betul jadi perle ke dalu je nyo ka nyo ke gawa yu semangat nah jo yu di pawang rimba utep tiawan lawan ka utawa Mekilau-kilau adu mantra yang bayu bantu nyan ke bakamo kapukat kudro kaku kataba di pawang rimba yang kataboro bek tampe nemo angan anu muda menyone lawan nutran ju kudro mebek bakamo ne yu wajak publa di Muhammad pijak yang kakenong kudro di Muhammad pijak bek dong rot belah nau bek ja puruh dro ngon awak kakak cacing yang kibal lawan ukenya pernah mutajo awak nyandua eno ku cae ni ba malamnya tingo hai ada ta sambung tema maah ku ulun nyo panjang rampo haba malamnya judul kagura. Sekian dari Yah Muda di Lambaru Kopi
Memang betul walaupun pana apa yang singkat pada. Singkat pada nyan thang so mujaju. Nyan tengok di pawang rimah kan kada wabo. Ke tep tiawan ta bo. Nyo puakan terjadi. Puakan terjadi. Cuk hap na cip bacut. Berarti thoyam telik nyan ka. Idran apa? Nyan dang begong. Idran Akan ti. Ya, nyan keban saudara-saudara ulun tuan. Yang kata baca cak tanya apa dembo? Ka leng tadi Le. Jino tu baca tu baca lah. Jino nyan ban ratapan yatim piatu apa suman tet pulut. Nyan pengiriman nyan. Pasuman tet pulut. Nyan jai apa teman tet pulut judul ji ratapan yatim piatu. Ratapan yatim piatu. Ya, entuk baru nyan melatam puang lima betul. Tiawan tu. Nyan dang bukong. Dang bukong. Nyan hana pra-pra ai. Bek pra-pra. Bek pra dengun. Bunyong dengar ju. Hang kemah. Dang yang cakap bak kedai pak kupre. Bak kedai ni karamai penonton yang talum dari kamu di sini kepada penonton mandum yang na di Lamcot Maheng dan yang na di kedai Lama Liang ataupun kedai Punai Kun Lamtui dan juga yang na di Pan Katua pokoknya Mamandum lah. Mamandum. Ya, ham tu mai pegah dapat dah pegah lu panjang dah Mamandum juga. Tapi ube yang nonton Mamandum pokoknya Truk kedeh tapi na mah tu mai pegah. Benar. Ye Punai Kun ala alu glong. Nampak ji dah alu glong na walaupun benek dengar cicak betul. Kedih manyang. Ya, jadi Jino dah baca laju cae apa suman? Tet pulut. Ratapan yatim piatu. Yang tadi baju utang. Dengan bismillah lon pusah kalam sigahlon sulam bait saja alhamdulillah ngon tuah badan bekna halangan bulhalun cedak. Assalamualaikum ampun junulang du benarakan salam lon serak teristimewa kenyang bacakan moga disinan bekna sawa cekak baran utimu selu memandang inongon agam taringon laga yang nalam nang rau bumo tu sayang salim lon hidang berpenuh tabak bah mukat dima belah tat panjang ni batu tujuan laju ta perhak be rugo wate lage baronyan tatamong rijang acara puncak riangan bakan mehunyat manyang mealon tajam gemuroh ombak lam laut ijo jalo jemerang aleh karam bade pehaya menan kemisu bibu tam selan untuk gambaran bagi khalayak ulun samakna saja di dalam mangat lerakan baik netebak di tengah senja rap teka malam bak simpang matang arah ubuga dua ane duduk berjalan ni bak hisang-sang ada dengan kak Betul. Dijauh ia mata nyata lon pandang dua anenyan bit mantong banyak pelom yang ubit bit ke bit malang sit mantong meglang bak ta usyura sayup lon dengar menode kalam cut muda sedang sirangan dijak di puim ada yang dimolantang si ulah sang-sang si tengah nada
Daim hai ada bek tamo sayang Daim beri jang bek le tu isa Lam gapit ija mata ta pujam Gata lon timang ngon hati tu sa Lon doda idam doda idang Tapen kerijang hai bungong merak Bethatan arah langkah tapaban gata butenang lam ning kuaka sedih dua sedih sebab je mana sedih hanya yatim nama sedih anak mutui nama ya kan sekali lele kan lebih kasih sayang dari urina walaupun gumita rezeki nganu na bak memanja betul nyanyo yatim piatu cik dua melang-lang kon nyangan sedih han pada haram kerabat dan si kandung badan meno kehendak dua tu udep meapet badan datang saban senangon pala andai na pamade suruta sajan na kesempatan udep terlayak han payah menawa jarau ada padam mekepeng jajan Cina bak bapak tetapi nasib megriatkan wayang takdir suratan han sawatula sit kalagenyo tanyo melanglang si panjang jalan yut mejak daleh saudara pihana sayang temenja intan tan leah ngon mak musiblang mata hana dipandang kata tak apa daleh saudara pihana sayang semenja intan tan leah ngon mak musiblang mata hana dipandang sawep tanu blang dan musi pedak memang betul ya hana menyonam tanah nya le urang kata ya napu diharam nyo kon ka umum le lagi nyan ibarat urdo mentok badan jantung yung kadang hati sang luya membalun dingo asora dapan dua dro insan yang tan ya ngon mak bak hati pilu tudu pikiran terasa pitam teka mendadak hingga sampai caelon rupang mengakhirakan nyo kurang rancak memadano rampolon hidang bah pajan kena lom lonjak menyona umu Tuhan beri panjang nepre lon tuan troh lom lambara berarti truk lom sambungan tengok iban anak untuinya betul ya wassalam apa seman tut pulut ya mana berapa tut pulut Pui di Pental Lebu deh kan. Kita tajak. Tajak tengok. Balun na laman. Oh na laman. Mahang bi berah le. Betul. Ike nempo na pulut na. Iu no pina. Oh, berai betul. Jadi nyian ke saboh padung boh syai yang kalun tuan baca saatnya sampai syai menyentuh dan syair peringat dari Tengku Ahmad Lepeh. Betul. Kemudian syair garang macu dari ayah muda. Kagura nyeng ketuk yang muda kagura awaknya. Gura tetiawan berat halawan. Kayak cukoi. Ya pugo rimung tengu. Mana kadang jika lagi habau no cik. Kasiap. Jadi oleh karena demikian tapi oleh sian untuk akan kamu temulong. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.